Салам достор, кутмандуу кечиңер менен көптөн күткөн биздин жеке жолдоштук оюнубуз уланмакчы. Бир аз жумуштарга байланыштуу мен жеке оюнун уюштура албай калдым. Бүгүнкү биздин жеке оюнубуздун оюнчулары булар Нуртилек Умар, Калахари дейт. Так, Харон Булмар, Кырыс, так, бүгүн бир гана оюн, бир гана катка, без ПП, без зажим, только пистолет, драбаш менен оюн болот. Так, Харон Чогырыс дейт. Кеттик, баштадык биз оюнубузду. Кырыс дейт. Чернота дейт. Харон дейт. 07 KG дейт. Так, биринчи раунд. Красавчик Кырыс. Кулу var mı? Так. 0-0 есеп. Есеп 0-0. Birinci round içerisinde aytayıtkанда
0-0 desek de болады. Макул. Ырыстын эсебинде биринчи раунд. Ырыстын эсебинде. First blood. Жаман эмес, Азамат Өртүлек. First blood. First blood.
First blood. Bismillahirrahmanirrahim. Hırslı dilek. First blood. Kartlı numara sevini açtı. 1-1. Жақсы oyun. Sarmayt etmeyi жоқ. ППСі жоқ. Ешқандай пистолет, дробаш. Харон Умар бұл 07 KG дейді. Чернота дейді. First blood.
First blood. Красавчик, красавчик, Умар. First blood. Qanday keremet, krasavchik, krasavchik. Bali. Nur Dilek. Nur Dilek uchun решающий раунд. Чечечий раунд. First blood. Красавчик. Nur Dilek, құттықтаймын. Достар, егерде біздің видеолар жақса, лайк басып, ойыңарды комментарийға жазып кеткіле. Барыңа көңілді кеш.